hwe me kase bi ne Ghana fo asofo bi ankoma no antuma nya wo mudegenu a ye menya dage atrase wo mo ho me na me ka kire sa me trase wo mo ho na se niema no mo keka na em me si jebi mu ye no to so Kwabena Tawiah na hwe jebi mu ku waja ho eye no so Kwabena Tawiah na hwe omo ha me ma me keka nsem sa oh we ye ni dem go for me yo ye mpakasa oh but so ba condemn we dey say we na capacity to condemn people. Who are you to condemn? Na se dey bi ye from mo ka obi achi asem je bi mu ye no ebi mu so man keke ma me na go pie peace FM ebi mu dia e ka ma ni go pie peace FM mami omunya dede Ghana for me see asofo me bre nya twom omu de pedin be do omu ni maguase awie afa na omu pedin omunya de omu ye no me ka bi na Ghana asofo bi ye ani bre sa so Kwabena Tawiah ni ba me bre no mi na me ka kire wo adi enti na ne Odiifour Kwabena Tawiah e omu ma ni bre no dos papa adi enti no woni bre no Kroma omu mi sunsun ma mpanimfo no unji wo Odiifour akwa na yo Odiifour Kwabena Tawiah Mama na so sunsun no so mu kura sunsun ani ajamu de wa sama kesi e kwa so olumai empanifo kroma ma do mu kura o man no o mu sunsun mo aduma nkasa ni bre o mo ni le bre no me na me ka kire o ya ho yi ani bre GH ana adofo muni ekuso muhwe na munya bana na ama uza mensu na matibeje ya jafo manyi semdia ko dia mafo ka dia bedru me de eba peso mu na senye bi no ene semfofo bia se yeso kupeni awoda the church of rabbi no na Odiifour peni oda no me che Odiifour Kwabena Tawiah we film na we film we no e trend no akoye bi o wonsa se nka yesinka ofun we Odiifour ofun echi enka nsenta nanso ensema ubura ni no so phone mu a wo eka tese kwanche fo kra di eka tese ama emu aye ya pa na dia se na meka mu asere no ameka ya video bi betu mu nim a video ni mu na wo ya kwanche bi a wo pompa ye eye musuo ene tese atamfo twa ni we hia ni ohawa beti ba no so yi ade aka dran ene aponche ho ale so de Ghana flag atechi wo mo ade ko di kuje mu ehye wo mo na sa eye video no akwanche no ye na manfo ka se we die eye demonic or occultic in the highest form atese eno ka mu bi enna wato na no ewo nsem na ensem no se na so fo ekebine no na amana yu na so ene de nya so fofofo a no so betwe mo no so na dwenche efo na so wa be ko ni nyama so fo medical ankasa ho o ma kwan so ana se wo be fa be fo age wo chen e ma ye twa mu ba na ye ba eno so wetimi ewu ensem I was a force and I did kind of too many no so for penny kesia bi pa e wa se we enye obi afa na obe hwehwe da obi ni bizada Bishop Nana Sapo won se bodi no wa start kai ono a ene e frɛ no ampaya ibedwa na ampaya ibedwa dia na se nse bebre e de bi e kire kwa me ma na kwa ba emerge me no eso Bishop mo kwa bo ya ina oba pa bibia bo kwete nyame adu ende ma de as nyame abo ba o mo fe papa o ba mo fe yi obi anka amaka eto obi aka bi wasi Bishop aka chim se Bishop meka me betuma no obi ka ya na me o si Bishop se me ho fe amon fe de nyame dia chim me da se na Bishop ye papa Odiifour Kwabena Tawiah woti ni wo no wo sen me ya na woti na ben kranko me cheno 3 days ago sa de na me ya yi na ne ya me no ensema nkofo bibiri eka papa no me gina ha ka confirm say nyankopon na to ne nsae de afre no na emre bi beba ye nyani kwa kohia e wa Abraham enim o paradise eti ensema sofo bi kan omunya sa omunya akwankyere wo ye no wo ya akwankyere de bo ne mpaye nya akwanwa mampa ye so obi mpaye bo ne mekunu meka bi na Ghana sofo bi ye ani bre sa so Kwabena Tawiah ni ba bre no mi na meka kyere wo adi enti na ne Odiifour Kwabena Tawiah e omo mani bre no dos papa
Ah, didn't know when you bring. Come on, we some soon penny for. Which we Odiifour aqua. Now you Odiifour Kwabena Tawiah. Mom, the so you soon mom some crossum. Eh, any jamu, there was a magazine. A quarter so mine. I'm penny for Kroma, no crown, only soon so much man casa. I libre, or when in a brain, when I'm a catcher, I am more young any bread. Now I'm a catcher on it. Now, don't know, say, I can't show you. I can't phone and we but you send me for in Cassa. All when a genus are. Let me chums and would not so at the count. Okay. I will say I want your phone on one a pen war. Was it we almost said we are dengue or giant any upon chip boom, fitally to a boom. All the Sierra Cassachin. I was Sierra in a gym come up. What would change or judging on? Who are you? Na se fitete so ye abo for ya ye disika ntu ni mu e ma ni mo je gu ansa na yo kuma for de sa e bi atwa okay ye wo hyewa for de e ne wo oma for de e ne wo ni fefera for de e wo de mi tona for de ne ba ko pe kire ye mu why kire afọ de ne ba ko pe okay enye correction ko a wo koto enye tight ne juice da bi enye no nko a all right de me kan what ase enti na afọ de ne ba ko pe enti awurade ne na kasa ana wa kire no sha de ne ye ni sei ano no waye etu oya de no se de awurade a kire no etu omo mo tinche omo jaje no omo de nyame no omo kai no omo be ka kire Odiifour Kwabena Tawiah na mame me se ya ho ye ni bre oh na me so pani bi afrim metie papa me o school no peke mi katache frifa enipa be kina radio so ni TV so ka say papa le wu ye kwa so ni na mu anate oh eso nya no kore na papa ne yare ba ne yare se de na to ho na o yare enti me ni hia odome okay railways ni so and okoto phone and also me fa chip nya den e hye man no the funny man wife na me chip nya den e shame na kola no drive the car the friend ben okay no kuta na escalate na wine color and mo dina me timi chip ni hye no so o kokumase o etodu kumase obefra no hye papa nya me fa nko e kwam suhum aye ana papa ni guye obi oni makasa o ya o se no yare o yare but na yare so obi o yare da so o pro o tete se do mo kan o mu kra e bi kra se o ko huda abusumfie o ene no kore no no ani kam eni bo de ko mo kire no ye fa ne so fu ben aye na kwala se se ko ya so wo ye fa ne se Wesley gon o pichi o Angel FM e fa Odiifour Kwabena Saboa by the prof din ye ben one de ko mo kire enti Ghana for nsam de man wodi akira Odiifour Kwabena Tawiah anya kwankire bia na aku no ne tam na aso o wiase awurade afre no Yesu Kristo be gi 32 years o wiase me bo a won kan kire me odi 33 years very good 33 years okay yeah 33 years o ye how many years best 3 years e pen o de ye o wi ye no okọ enti 30 years na no mi nyanti wa na wi ana ba na ni na ye confirm wo Bible ni ye me kan wa ja enti o be ye adwuma say 3 years no 3 years ni free wiase a enti no 33 years no ni free wiase de tia no nti no wa ya kwankire na eku no hwe me kase bi na Ghana fo asofo obi ankoma no antuma nya wo mudedenu a ye menya gaga trase wo mo me na ka kire sa me trase wo mo ho na se niema no mo keka na em me si jebi mu ye no to so Kwabena Tawiah na hwe jebi mu ku waja ho eye no so Kwabena Tawiah na hwe omo ha me ma me keka nsem sa oh we ye ni dem go for me yo ye mpakasa oh but so ba condemn obi dey say who na capacity to condemn people. Who are you to condemn? Na se dey bi ye from mo ka obi achi asem. Dey bi mo ye no. Ebi mo so man keke ma me na go pie peace FM. Ebi mo dia e ka ma ni go pie peace FM. Mami omunya dede. Omunya dede. Sa what you say o fa bi no wa firi mu. Wo ebi ade we na me ko mu but me free okay oh it is what free na say bia e yo say yo ko mu na o free me no obi ye dia anya wo ye sina yes o da so wo da so kene tete atwene no okay wow Ghana nko a no bi ti bi ka say na me kwa asore no
na me mfiri nyame na me se ade afa ni mahunu nyame wo yo torofo akobi ya chefo no botan I don't want to tell you nanum say no first no na magic for any yifo ne nam ansa na oba be di sofo na wo so ne magic for ne nam ansa na oba be di sofo a wo be di sofo no magic no ma no jaye ya na wan nyai eje ye wo na wo be ye nche sofo bia na ye ana ye sofo bia na ne na nante e wo sofo bia won sem okay kasa ni too much e come le do o mo pedi obedi na ye ko enim no se dia ba wo kasa ka wo hwe bit me nyansi so wo ebusuan na yi yo ne ntutu ye o gu papa ne manyum ase sa but ni pa hwe yi eni pa hwe yi o gu papa ne ma enyum ase eni pa hwe yi na wi ase yo bedua no wo betwa o gu papa ne manyum ase papa ni nyame afre no ogina altar so ka awurade asem eni pa bebre mwa eni pa omo sika didi eni pa wo school eni pa he ha dan mo papa no obo ni pa bebre enti de wo ye no obi amodo Odiifour community wo ehro ho an ho no ogina ba de wonti mane ho an ho no bi ko wo papa ni mase what you say so me to French on the free wiase o de wo ni kata auto but wo ma wo je wo akire no en kwase be ni papa so de to wo so yes on person umro ma se kra ana papa no so titi ni pa ne papa ni wo betima ya asori enti se wo gu nya na nim ase a eye en so mo kan na ya tro obi no evidence ninti video na wo mu gina so de ka asem nya eye deje o ni pedin sa oh we see din no mo pe o mo na deje no ye se ni pasa time ya buru so okro mu a na wo kire yen eye aforebomu mu ba men ka se Bible say so wo na chiwa bi e bo man ya de wo ken ka twere se bro man nti ase eye chiwa bi e wo Ghana sasu we so bi wu na wo kele chi asem bone ko ye no me ma wa wo ye sa de sa na wo ni eye samantoka na wo kokan de wo kana asem wo wo ana wo se no oni pa na wo se no se se wo kokan samanfo ho oni ati asefo mu bio okay e ni pa na wo se no en samantoka na wo kan wo be kan ko wie enti se no kra bi wo ho a obi wu a no kra no huntimi mo so se na tie sa no kra bi wo ho a wo na wani no kra ka wano tum e bia na wo kra wo de so che ne de mo na ko chiro bi nsemu wo da ne na gina ho obi ayi ne ken e wo the bedroom everybody agbala bi no wo hu ni papa hwada e tiro akoja mo se bi ba be bia na le hwa so no akoka wo hu no obi adia ko wano tum ye wasama ye de eja ye wasama ya ka to wasum enya wasama ya ka kirewo enya wasama ye de asoma David ba wu ya obi di milika akoka kire David okoya woni evidence wanya asem anche one quality oh yeah sa one quality free so Ghana for me see so for me bre nya twon omo ni pedin bebre omo ni magu ase awie afa na omo pedin omo nya de omo ye no omunya no obi owo eye wa ba ye dia ho ka woni asofo afiri mu ka ya asofo yie eya yam hihie ayi ne bebo mpa ye su se wurade de ma na busua asori ye be de because still anyone such a ye anyone that so go we base anyone that so no tramo anyone that so no nuboni anyone be life for say dey go dem go abonten we still need people for Christ na sa wo so sa sew ni asofo no a asa asori e wo sa ja no na wo fra ho nya me ni pa na me afro omo mo yesa no mo nya me kan pre omo bonsam agent wo mo bonsam agent ampa be dwale dia be dwudie be ma kwan na say o do final words atudwa wo ensem yi so na ye dey see say na o phone number crowd ya je be pese me kan nyina ni say se wo nua body say hia senso si wo eni pa say ye unya hwimfiri Ghana fo asofo enya isade me duwe be ba fom me bre we yase me ye ne ketekete no no omunya sade no enye nyame na yeso no our God is not God of confusion ye nyankopon pesa okay no bi egu na busuafo hu e ya odi sei me kasa kire wo omunya san guasesam no kura omu twa sade no so kura ni pasa ye no me last word abeka to so one na ye nyankopon gu omu nyina ni mase yakopon be gu omu nyina ni mase ansa na kwabie mfa ebusuan na omu hwe no me chia Odiifour community we ebusuafo nyina me ma mo hye ni mon kafra eya nanso enya ba onyame mo busuan ho ba no nkora busuan no
Ofa kante no fa no emnyina busua na chi bibi biara amuyem na Awurade Yesu dim bibia be ye Yesu support o mo chi bibia amofre ya e ba beboa e wo Awurade dim mu because the aba no nkoja Awurade mo am kwada na busua nyina Awurade ma mo hyeden ija Awurade Yesu dim mu e ma mo hyeden afei mi di bishop na case upon me ya so wo pick farm Roma read first MTN for office no ufa ka na osi wani mu pa me wona chi anaso betima si wa be pele ho a pick farm last stop na our friend number 0247 16 80 14 0247 18 28 18 na on sabe kam ye baba nkomo ba de make nyina ne se jani paseye ni nyinche amisha jani paseye ni nyinche ebusofo eye Odiifour kese bishop nana case upon empire ibeja no enes wode ono so ne chefa ewo eye Odiifour Kwabena Tawiah ni go echi nsem no enes wode abeso me uti emu nsem no wo adwenchefo fofa ho a ana woni ne ya adwan mo dia na fafa ye comment section wona fa so me mediums no share video way on other social media platforms na follow @tumagh on Instagram, Twitter so @tumagh_ Facebook @tumagh nana mo uswa emidi makramo Plus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location or a coffee pad junction. For number ne boasio, na wankasa free. Na obi another one, na me mo bi kasa me frama. Wankasa free, abati